Let's pray. Lord, we remember our brothers and sisters who have succumbed to COVID-19, and we pray for their families, and we pray for all of us who are affected, and we continue to pray for those who are infected and yet they are still alive. We ask you, Lord, to assist us to be of good cheer to them so that they may continue to fight and win the battle of COVID-19. We pray for those who are frontline workers, and we pray that, Lord, you protect them from all forms of infections. This we pray in Jesus Christ's name. Amen. Siyambisela bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu All Saints Cathedral. Amen. Sisesontweni lesithathu kuLent. Sisaqhubeka sihleli esikhatsini lapho singakhoni ukuthi sibe ndawonye khona i-lockdown. Lesephinde yathuthukiswa ngemasonto lamabili. Lokushothi vele ngathi sidagcina sesibonana nga-Easter. Sinathathele thuke Lilian lo sicophela le nkonzo, sibe nababesigudla lo sendela leti nkonzo esikhathini esiningi, bakanye na Canon Zulu. Sithandaze, thandazwa lomuhla, sithandaza kanye sithi Nkulunkulu elitozi nemandla, indodana yakho yatoshela ngaphandle kwelithempeli bashintshi betimali. Sigeze ekuthathini udale kabusha kithi indawo yokuhlala kumele bakho. NgaJesu Kristu Nkosi yethu nohlala kusaname namoya wengcwele, Nkulunkulu munye nyalo naphakade. Amen. Sidawulalela-ke izifundo talomhla bazalwane. Amen. Siyanibingelela bazalwane, sisaqhubeka nenkonzo namhla esontweni lesithathu kuLent. Sibuka indzaba yokuthi singawakha kanjani umthangala wengabukabu yekukhahlela loko lokunesiko lokuhle noma ukukhahlela sono. Tifundo tethu tanamhla leti vela encwadzini ya-Exodus sahluko 21-17 neluhubo 19 kanye nesifundo sesibili lesivela kwasekorinte bekucala sahluko 1:18-25 nelivangeli lanamhla lelivela encwadzini noma-ke evangelini la Johane sahluko 2:13-22. Kuleti fundo ke namhla siyakhunjudwa ukuthi sibazalwane lekumele ukuthi sakhe lomthangala wengabukabu yekuthi lokho lokungasiko lokulungile sikukhahlele. Kulisonto ke lesithathu ke kulesikhathi lesi salent siyakhumbuteka ukuthi lesi sikhathi sekutihlola, sikhathi sekuthandaza, sikhathi sekulungisa, sikhathi sekuwakha kabusha impilo yethu, futhi sikhathi lapho ufuna ukuthi sibuke kahle ukuthi lokhu kithi kungiko yini kwaNkulunkulu, nangabe kungasiko kwaNkulunkulu bese siyakukhahlela sikulahlela khashana. Bantu-ke labanyenti banale nkinga yokuthi bacabanga ukuthi kuba ngumKristu kuba ngumuntu losilinyana nje, umuntu lotawuvele alalele noma kungakafanele ukuthi alalele ngoba bantu abaningi banemandla etikwakhe. Ikakhulu lokuliqiniso ukuthi ngaso sonke isikhathi noma-ke ngesikhathi sethithite ufuna ukuthi umuntu ongumKristu emele liqiniso, ngoba bantu abanyeni bayavama ukuthi basebenzise emandla labanikiwe ekucinzetela abantu babahluku bethu
wabathumisa wathumela Mose yobakhipha esandleni saFaro lesasilukhuni kakhulu etikwabo. Nalana ke sonweni kuyenteka ngesinye isikhathi sibathole labantu abanjalo ukhange ukuthi basebenzisa emandla ekugcilaka abazalwane babetise into letingafanele ukuthi ngabetendiwa ngulabo labakholwako. Siyadzinga ukuthi sinake bazalwane, sinake kakhulu ukuthi kuphathana kwethu kungikho yini, singapheki nje kubenda abantu ngaso sonke isikhathi. Sibuka nje siphila eveni lapho kunemithetho khona, imithetho lekufanele ukuthi ilalelwe, imithetho lekumele ukuthi sihambe ngayo. Kepha kuyenteka ukuthi le mithetho nayishaya ukhanze ukuthi ayisiyo imithetho lemukelekako. Akafanele ke ukuthi ke bese sesiyabinza ke ngoba le mithetho seyishayiwe. Nasibuka nje namhlanje sikwendekana emhlabeni, sibuka live lelena eMpumalanga nelive leAsia lapho kuthiwa kuseMyanmar khona, lapho abantu bakhona basikumile ngoba umbuso sonzathwe ngengani ngemasoja. Kepha ke siyathi ukuthi labo labanemandla vele bavama nokuhlukumeza labo labante, njengalokho sibona nje badutshulwa babulawa laba labathi bona abamfuni uhulumende wemasoja, bafuna uhulumende wenzandlo yeminyenti. Ngithi ke kumele ukuthi sisukume nakhona la emasonweni ngangabe sesiyeva lokuthi cha ngazi ukuthi ayisagayi kahle lembokotho. Kumele ukuthi sisukume sithi sekwenele kulungiswe letinto ngoba nathi ngalungiswa letinto utawuhamba kugcine nalesono selingasahlonipheki, sekungasilo lisono noma ke lelibandla selingasahlonipheki, selingasilo libandla lebonakala lingumtimba wa Kristu. Nasifuka isifundo sesibili sithola ukuthi naso sichaza yona lendzaba lena ukuthi kukhona labanye labacabanga ukuthi bangcono kunalabanye abathengi lutho loluvela kulabanye kuze kuthi nabo babe bantfu. Kepha ke kukhona lendzaba leya ishunyayelwe nabantu labangayiphili lesithi buntfu, lesithi ungumuntu ngobe kunebantfu. Lokho ke kusho ukuthi wonke umuntu unalo liphutha, wonke umuntu uyadzinga ukuthi aqondziswe, wonke umuntu uyadzinga ukuthi aqolwe. Njengalokhu ke sathi ukuthi sikhona nje sonke silwela bungcwele, asikakafiki kepha sifuna kuyakhona. Ngakho ke wonke umuntu kumele ukuthi aqolwe. Kungakho-ke lana-ke kukhulunywa ngendzaba ukuthi ukholwa esiveni semaJuda kuyinto lebukeka ibulima nje, futhi ayibukeki njengento lengiyo. Kanjalo nakubantu labahlakaniphile labafundzile emaGriki nakhona kubonakala ukubula nje. Kodwa-ke kithi thina lesikholwako indzaba yesiphambano ingemandla. Siyathi ukuthi vele emaJuda abengeke asiphakamise isiphambano ngoba isiphambano bekuyindzawo lapho acinzetela khona abantu, bekuyindzawo yekucinzeteleka, bebangangiboni ukuthi indzawo lengaletha insinziso. Nelubo-ke lanamhla liyasikhumbuta ukuthi kumnanzi kwenta kahle, kumnanzi kugcina imithetho kaNkulunkulu, futhi kuyaphilisa. Kumele umuntu abe nempilo lenze, nempilo lehloniphekako, nempilo lecondzile. Ngakho-ke nasibuka leli hubo sithola ukukhuthatela kokuthi siconze kahle kokuthi impilo lengiyo ngiyokulalela umthetho kaNkulunkulu. Ngitawungeta nje lesinye sifundo lesingafakwa lana lesikhuluma ngebumnanzi bekulalela uNkulunkulu. Lesisifunze emavikini laphelile lekuluhubo 133 lesikhuluma ngokuthi nangabe sihlonipha uNkulunkulu kuba nekuvana kube kuhle
kakhulu kuhle kwematolo entsaba yeHemoni yehlela emathafeni kuphinde kufananiswe nemafutha athelwa enhloko ya-Aroni ehlela esitebeni sakhe aze ehlela ngisho nasemayembeni akhe. Esifundweni ke lesibhaliwe evangelini namuhla sithola Jesu usukela bona labo labathi bayanda sebathathela ithempeli balenda indzawo yokuthengisela kwabasemakethe ngoba abantu badedingo labadinga ukuthi bathi sebenzise uletha eminikelo embi kwasimakathe khona la ethempelini. Bona-ke sebabona lithuba lekuthengisa noma sebabona ithuba lebhizinisi sebasonza abantu. Ngitawusho njalo sebasonza abantu ngoba sebabitana imali netimbetolo ukuthi basebenzise lithuba bathole imali noma ke bacindzetele labo labanganalutho ngekubathengisela lokho lokutidzingo tekuthi banikele emnikelweni lofanele ethempelini. Jesu ke uyaguqula lokho ukuthi msani kuthatha indlu yababe nidlale ngayo, akusiyo indlu yokudlalela le kepha indlu yokukhonza. Siqhubeka ke bazalwane sesicetha siyafisa ukuthi silingise Kristu ukuthi ngalelinye ilanga singesabi lokusukuma ukuthi intilo tilungiswe, singesabi ngoba ngesinye isikhathi siyesesabe nangena Kristu lana ufike ushaya abantu noma ke wena uyenkalvasi ususa kungcola lokusekhathe endlini yaNkulunkulu. Lokusho ke nathi kumele siyekele lokuthi ngalenye ilanga silinze sibonakale nje sicinzeteleka noma kungafanele. Indzaba ke bazalwane yekulungiswa yethu sonke akunenzaba ukuthi ungubani noma ke usigaba bani. Ungaba ulophethe inkonzo yakho, ungaba ulophethe live, ungaba ulophethe uhulumende, wonke umuntu kumele ukuthi esigabeni lesithile akhone ucondziswa. Siyakuthanda ke thina ngoba even lakithi ngisho nalabadala kithi banemabandla. Lamabandla siyakholwa ukuthi ngawo labasikabo nangabe sekukhona indzaba lesidinga salungi batibike ukuthi nine labadala eveni nalo kungasalungi. Siyakholwa ukuthi wonke umuntu namhla utawuthatha akhe lo mthangala wemandla wekulwa nebukhahlela impilo lengasiyo legcwele noma ke yekulwa nebukhahlela sono. Kwathi ke bazalwane uNkulunkulu angasibusisa asinikete lolo ligqozi lokuphila impilo legcwele yebuKristu. Siyambonga ke uNkulunkulu ukuthi ahambe nathi afike la. Sitawucela nje ukuthi sibhekisele inhloko phasi sithandaze. Bawethu bengcwele uNkulunkulu omuhle, wena uNkulunkulu lomangatisako, uNkulunkulu lofisa ukuthi bantwana bakho baphile, uNkulunkulu omuhle ngaphansi kwemthetho, kepha lo mthetho longeke uNkulunkulu omuhle ubagcilate kepha lotawubajabulisa. Sibonga ukuthi uNkulunkulu omuhle usiphe imithetho lena ukuthi sihlangane nawe, siphile kahle nawe, siphinde sihlale kahle nebantu lesiphila nabo. Singathise ke Baba lothandekako imihla yonke ukuphila kwethu ngaJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Siyabonga bakwethu idini ngayo mshumayelo. Siyaqhubeka bazalwane sithola umthandazo ovelelwe namuhla asithandaze. Sisebenzisa luhla D lomthandazo noma luhla lwesine lwemithandazo. Nkosi uNkulunkulu leyingodzana yakhe yahamba yangayi etulu ebujabuleni ingakenzi kuqala ebuhlungweni, yangangeni ekhathimulweni, ingakenzi esiphambanweni.
Namusa siphe ukuthi uma sihamba endleleni yesiphambano sithole indlela yokuphila nekuthula. Siphe kubona kabanti kude sathi lokuyinthambo yakho ngathi. Kude siyekele lokho lokusilimatako sifune ukupheleliswa kuwe lesakwethenjiswa ngaJesu Kristu inkosi yethu. Nkulunkulu bamusa phuthuma kusisita sisathela imvumiso kuwe. Gcwalisa impilo tethu ngokuthula kwakho. Sisavula inhliziyo tethu kulo livi lakhe simele insinziso yakho. Wena ufuna inhliziyo lemele ukuvumela ukuthi ungene kuyo. Hlanka-ke inhliziyo tethu utende tikhone ukukwemukela. Tikuvumele ukuthi ungene ubuse kuto kude inthambo yaNkulunkulu yevuleke ngekhathi kithi yamukeleke futhi kithi. Yena kabusha etimpilweni tethu simakathe kude silubone uthando lwakho. Ngena etinhlitiyweni tethu kabusha Nkosi kude labanye balubone uthando lwakho kithi. Live lilahlekile namngekho wena. Futhi sendiwe ukuthi satise live ngawe likwemukele empilweni takho. Siphe Nkosi umusalo tawusivumela ukuthi usihlande njengetempeli lakho kude uthola kithi indzawo yokuhlala komoya wakho longcwele lotawusipha emandla nekukhona ukukhona. Baba losezulwini logcwele umusa nekuthetheleni. Gcwalisa ibandla lakho ngobungcwele kude kuthi kuqonza kwethu indlela takho kuye ngekujula tinsuku ngetinsuku. Bese imisebenzi nekukhonda kwethu kudumisa libizo lakho. Nkulunkulu lwethembekile lonethambo usibusise ngengcebo yakho leyinkotsana kude sitewukwati ukukhonda kubantu ngemithetho xotho nangemusa. Hlanganisa tidzingo telive netalabanye sitinikela kuwe ngeluthando nangekukholwa. Sifuna ukuthi siqiniswe ekutheni tihlangabetwe. Wena longcwele lodale tinkhanyeti nelwandle. Luthando lwakho lungaguquki lubonakaliswa endalweni yonke. Livi lakho libita imihlaba nemiphefumulo lengabaleki. Umthetho wakho uyavuselela welulake. Sitolele ukusebenzisa kabi impilo takho kude siguqulwe kuhlakanipha kwakho sembuleke kulabanye ngemusa waKristu lobethelwe waphinze wavuka. Sipumbe usiguqule ngemusa wakho kude sikhule ekuhlakanipheni nasekuqinisekeni. Singagilwa endleleni sike sikwende konke lofise ukuletha ngokuthula kwakho kuthi kufezeke kanye. Nkosi lenemusa yemukelale imithandazo yethu lesiletha egameni laJesu Kristu Nkosi nemsindisi wethu. Amen.